لا هرجع كي بنفدم وحمد وباش من هذا بيشكش كرنا بلطنا دم جمير شاشو دس بيك دجي جرين ترين صار نوشا حواس عقيد نوري أنا كسادة أوبوزيونا سوريا دبجيج بريا حافظ صالان و أنا كسادة خوازا بكرنا هريما آرام دبن شاب دريان ناف دولتي دا لكردستان سوريا كربو لكردستان سوريا هزن أمريكي آمده كاريان جبوي بكشان دكنو تركيا دبجي أو آمده أو لهيا بجار من بجي بباريزي دیەکەم ساڕۆژە کارەساتە عفرینە دە پێدە کەچەکە 16 ساڵی کەمپێن حەلەبێ ڕەواند و هاتاوەکە نەهات و زانیاری لەسەر چارەنویساوەیە کە چێ نەهات نەزانین. فەرەنسا دەبێژێ ئەمریکا ژێ گرنگیا کوردان لە سووریە تێگەهشتیە و مەگۆرگ دەبێژێ تۆپەلانێن ئەمریکاش بۆی قوناغا پشتی بەکشانە هێزێن ئەمریکی ژە سووریە نینن. بریا 4 سالان ده 21 ماه 4 سال 2015 ده زیروان اکرم یکم شهید پیشمرگه لبجار کوبانی روجاوای کردستان لشر دجی رای قصدنا تروریستی داعش شهید بو. دبیستی ماه 4 سال 2015 یکم شهید پیشمرگه لباجار کوبانی روجاوای کردستان دشهر دجی رخصان داعش ترور ده شهید بو. زیروان اکرم یکم شهید دشهر مزنترین و تونترین رخصترین تروری رخصان داعش ترور جان خواه کر قربانیا خاکا کردستانه. زیروان احمد خلک باجارو که سوران یه حریما کردستانه به حوالین خواهین هزین پیشمرگه به فرمانه که جسروک مسعود بارزانی جهریما کردستان برای خودان روجاوای کردستانه و دشهر کوبانی لدجی داعش ده بشدار کرن. کاتی که او در فتر رخصا هزیک بچی بو کوبانه یکم جار اما آماده بون که هزیکی پیادش بنیرین. دسیویه که مهادهان سال 2014 سروک مسعود بارزانی به هشمندی و سیاست خواه کاری بود دریا ولات ترکیه را هزین پیشمرگه بشینه روجاوای کردستانه که او پیشمرگه بچکن خواهین سوک و نیف گران و توپین خواه در باسی کوبانه بون و به هاوارا کوبانه و چون. دشهر داعش ده هزین کردی با آلیکاریا و بلافرین نافدولتی یا دجی داعش کاریبون دوباره دست خواه دین سر گندین کوبانه و پرانیا تاخ و کلان ناونده باجر. دوی شریده زیروان اکرم یکم شهید دناو هزین پیشمرگه ده شهید بو و ناو خود دناو رفین شهیدان ده تومار کر. ترمه شهید پیشمرگه زیروان اکرم جهریما کوبانه ی روجاوای کردستانه برف حریما کردستانه و هاتا شاندن. والباجارو که خواه لسوران به بجداری کم مزن خلک کردستانه و کسایتین لشکری و سیاسی و نشتیمان پرور و ولات پاریزان به خاک هات سپارتن. و هر سال در روژا سالوگرا بیرانینا شهید پیشمرگه زیروان اکرم خلک کردستانه وی روژه به سربلندی و سرفرازی کم مزن تینن بیرا خواه. بله تماشوان جا جبوی بیرانینا چهارمین سال روژا شهید بونا شهید زیروان کو خلک باشور کردستانی و باجار کوبانی روجاوای کردستان شهید بون هال استودیو ما میوانداریا مام اکرم مزوری باب شهید زیروانو هروها اجل مزوری مام شهید زیروانو هروها نچروان اکرم مزوری برای شهید زیروان کریا دست بکیده هون بخیر هاتن بله تماشون نجات خوازم اما جب تشتکه بدم جبر نلبار تندرستیا مام اکرم انکارم گلک پرسیارا آراسته بکم زیرا ما ازش جم برای شهید زیروان دست بکم که نچیروان خوازم دست بکیده دماکو بریار هاتستاندن هزن پیشمرگه کردستانی برای خوابدنا کوبانه روجاوای کردستانی و بروانیه دبر کوبانه دبکن هلوستا و کمالبات کنابه کریوا بی وقتی دویل استعدادات چبو جبر چه مثلا هم بیشن کارم بیشن هلوستا و گشبین بو کوه چه بروانیه دبر باجاره کی دی کردستانی دبکه بله بریبر شتکی مناو خود مازن و دلوان از دستخوشیل کانال آرت کم که هر سال ببیر آنینا شهید زیروان یا برهوا و کار خو انجام دادد از دستخوشیل کم که ابروش یا برهوا بو همان چد از نچیروان اکرم موکی یکم جا عشیرت دورا بارزان ام وکو مالبات شهید زیروان هر به بدایت که جناب سروک مسعود بارزانی بریار دای که هزین پیشمرگی
برف کوبانه و بچنو بو روزگار کرنا پارچه کادیا کردستانه کو بری چند صده که کو دشمن ملت کردستان مازن که 4 پارچه او بو کبریار هات دان هزید پیشمرگی برف روش آوا بچن ناوز شی زیروانش اکی شوا وجبا بو کو وجبه سه ناوز شی زیروان در چوی وی دمی شی زیروان لزمار بو لبروک جپی بو دمجمیر دهی شوه زفری فمال ما گوتی تبو چه زفری گوتی ناوی من در چو از انشالله پشتی دروش دوسر روشدی از بچم کوبانه و زور پیدل خوشش بو اما کو مالباتش زور پیدل خوش بو نک چون از روان چون همین پیشمرگین ما هم پیدل خوش بو کودی خوش کبرایت ماش پارچه کودی کردستان رزگار بکن باشه کاکا جێت تژوە کە مامێ شەهید زەیرەبان دخوازم زانبم تژی بەحسە هەست و هەڵوێستا شەهید زەیرەبان کە دەماکو نابیوید وێ لە ستێ دەهات وێ بەرە کوبانێ بڕێ بکەبن و بەرەبانیت بەرخاکە ڕۆژاوای کوردستانی دەبکەن بله پیشکی سپاس بوا و دما کو بریار هاتستاندن پیشمرگه آنا کوبانی بچیت امش بیر نکنجی و چاوا زیروان خو برهف کرج بو برایت خویت پیشمرگه را بچین کوبانه آزاد بکنش ریخراوا تیروریستیا داعش و همان کات لشکر روژی باشور کردستان خبات دکر جبو پاراستنا خلق باشور و خلق عراق جی بگشتی و اول ما هنده دادد کو امج بین زیادتر لشکر روش زیادتر 5 شهید زیادتر داینه ام چو جدایانا بینین او سرما واجبه که ضروره نک روش آوای کردستانه شورش بریجی شیخ عبدالسلام بارزانی شیخ احمد بارزانی آنا باکوری کردستان چویا آنا کمارا مهابا چویا و آنا شیخ محمود حفیظ چویا و جناب سروجی بریارستان بله روش آوای کردستان کتیت مطرسیه دا و خاصتا خلق کرد و مفرزانی او واجبه که شرعیه و چاواز زیروان لکوبانی هات شهید کرنش بو پاراستنا خاکا کردستانی نفسی روش شهید نیچیروان عطا کو خلق روش آوای کردستانه و باشور کردستانی ها شهید کردن اوه نشانه یک رزی و یک بونا کرده یعنی کرد نه پارچه بلا دشمن باش بزانن کرد کردستانیه که او سنور دشمن دانای دست کرده و انشاءالله آنای خوده و پشتوانیا پیشمرگه و جناب سروک کردستان دی رزگار بیتنو و دولتا کردستانی جی سردستی سروک دی چکرن باشه کاک نجیروان خوازم جمره بحثا جانا تایبت یا شهید زیروان بکه هەرچوو کەوتاوی دەمالێدا ژدەرڤە لەگەڵ دۆست و هەواڵێن خوا هێڤیاوی چوو بوو دنیایەدا ji بۆی کوردستانê هەندێک تایبەتمەندیان شەهید زەیرەبان ئەگەر بله شەهید زێرەوان یعنی شمکشکەتر ئەم زۆری یعنی گەلمە بوو ئەم پێک بەبووین ئینسانێکی هادئ بوو یلسەخۆ بوو و هەمان دەمیش قوتابی بوو زانکۆ سووران مەرحەلەی کۆلیژی بنیاد بەشی زمانی کوردی کو بەری چەندێکی شهاده فخری لای زانکو سوران به هات بخشین که اول جه شانازیه بومه شی زیروان او بو منهج خوندنا خو را گرد گوتی از دیوم پیشمرگه او بو خوکر پیشمرگه فرمانده هزی پشتیوانی یک بول بتالیون حمال دیگر جناب شیخ سیاد بارزانی و بو پیشمرگه انسان که طبیعی بو حت مال دا السخو بو یعنی زور تامزرو بو که وجبه ایکی چوی بو کوبانه حد گفت خوزه است وجبه ایکی چی بامه یعنی چند جارا نوی خونی بسیار بول وجبه سه نوی در چوزور پیدل خوش بو انسانه که هادر بول سخو بو یعنی گرام بر بیارجا چه کوبانش ازد گل بوم حتی من وره کریش یعنی پروی که بگرنجین و اسماچی کرمو و خاطر خول مخواست و ایدیا و آخر لیتن بو من باشا کاکن چلوان دماک و شهید زیروان لکوبانه بو بگومان پیواندی لگل مالباتا خواه بو پیواندی لگل واد کرد وره اوی لوی دره به چرنگی بو چاوا بحثا شر دکر لدجی تیرورستان بحثا وره پیشمرگه و خلق کوبانه به چرنگی پیشوازی واد کرد بله شهید زیروان پیش رجوع مال بر یعنی از معدل گل تاخفتم هر زور دلخوش بو یعنی پی حد گفت انشالله دیت مدعی که نزدیک دادی کوبانه تا آزاد کردن سردست هزین پیشمرگه و ام پی دلخوشین و مچ مشکلینه چل میکیم یعنی دما شهید زیروان هلیره چوی جلوبرک
فسكي تشغليت قال خبرن قلت أزدبان بو زارويت ويري يعني هندي تامزرو بو هل وقت دماش بريندار شهيدش بوي بريندار بوت إصحاف دا ها داول دكتورات كر قلت خوزين قو از زيوترين كات سارش كر با مدامن من افي ويا خوب جينا با داما كوبان رزگار كر با بول گیره مشتنوری هات الشهيد كرن دست تيروستين داش باشا مام اکرم چند صحتات جین الباره بازی پرسه که آراسته تبکم دما کوتا نوچا شهید بونا شهید زیروان بهست کو دبر باجارکی پارچه کیدن یک کورسان شهید بو هستا تشبو تا ویدمی تا خواست چه بیجه انگو تا پشمان بود بریاره شانوی یا نه وقت زیروان شهید بول کوبانه او جار پارچه کش کردستانه هم پستر بلندین که کوبانه شهید بوی مثلا او جار پارچه کش کردستان روش آواجی راستی هم زور سپاسیا خلک روش آواز چنگ خلک روش آواز گلگ خلک کی دلسوزه و سپاسیا مالبات الشهيدات كان مالبات الشهيد كردستاني هم ناوية خلق روش آبا سپاسو خلق روش آبا سپاسو دمو دستگاهت تلفزیونا آرتیک اوكي قالك سپاس مام اکرم دور ممنونی وینا بله سپاس دکن كاك عجل تا هرچند بحثا نبگونی خود بحثا و چند کرکو دما انگو دهمان روزا کو شهید زیروان شهید بوی پشمنگای کی دنیه لشکر روز ل باشور کردستان دبرخا کا هرما کردستان ده شهید بو اب ریکفت اب ویرا کو دهمان روزا ده شبو یک دبر پارچه کدن دوره شهید کردن و کرد کدن جی دهمان دم ده دبر پارچه یوی ده وره شهید کردن چو اته که ده و چه پیوندینه بهز نبره هر دو پارچان ده ده خویا کردن بله زیاتر او پیوندیات چه بوی نسبت باشور و روش آوه کردستان موک و مالبات شهید پشتی شهید ما چه بوی و زیاتر خمامه سوک بو زیاتر افعال و هوالینی و برایتی ما چه بو خلق روش آوارا و امجبیر نکنجی نفسا روش کو بیستنا شهید زیروان نوچاوی گشتی اما ام گلگ غمگین کفتی و همان دم کو بیستنا شهید نیچیروان عطاجی گشتی اما ام غمگین ترکتین یعنی نک بس شهید زیروان لخلق روش آوای کردستانی جی ام زیاتر متأثیر بوین بله که خلق روش آوای کردستانی و تایبتیش پیشمرگی لشکر روش و بیجی آوازی بری 4-5 سالانه او کردستان دا شرد کن و شر واجی سرکفتنا که برچاف اینا و دیار بوا و الهمه وکو محمودیه و سحیله و حتی بگره پرده و برهویه که باش و سرکفتن باجی اینا و زیاتر جی علاقات ما چه بوا و نها جی گش شهیدت روش آوا و خاصتا مالا شهید نیچیروان عطا هاتو چنامه ام سردانوات کن او سردانامات کن و شهید دیگه جی حتی لشکر روش و قشتپه بگرل دومیز بگرل داره شکران بگرل کورب گوسک بگرل دهوک زاخو بیجی آوازی مناسبت تو بیر آنین تو او تین سردانامه ام چین سردانامه یعنی تکلیه که باش نقبامه ده هیا و مناسبين خاص فاضن شوا هذا بقى هاستن شوا بقى هذا فاضن آلين كيوندالي تشاربون قلتنا برسيال ولا دارن هريما كردستان شون بده بعد. والله دم هوالا شيدنا زيروان ما بيستي هم بس كل مال نبون بابي منو داي كامل مال يبون البر تلفزيون يبون دمكي القناه روداو شهید زیروان اخستبونا کوانا کاسور نویسی بود با پلای کمی شهید پیشمرگل کوبانه راستاخو یعنی ملویزان یعنی چطور که مفاجئ یعنی به او بوین ابو دمو حوالای ما بیستی گشتی یعنی عام هم دامو دزگاین حکومی یت حزبی
خلکی ما ملت ما کرد عامل هر چهار پارچه کردستان یعنی پراستی تقصیری نکرد یعنی همه پیر و کچکه و مزن و تقصیری نکرد هر پیش شوه و همه سنوری ابراهیم خلیل آماده بون که جنازه شهید زیروان اورفای و وره کرد و ترکیه دهات هات بو سنوری ابراهیم خلیل ویره کش دام و دزگاه حکومی و حزبی و یعنی ملت ما کرد تقصیری نکرد عام هل ابراهیم خلیل والله هل کوبان حتی گهشتی قضا سوران برز و ترس به پیشوازی که گرم پیشوازی شهید زیروان هاتا کردن و همان روش دم شهید زیروان تا شهید کردن و شهید نشیروان عطا تا شهید کردن جناب سروک مسعود بارزانی پیام اگدا کوگوتی پیام دیان شهید بونا شهید زیروان پیشمرگه باشور کردستان روش آوا و دیان شهید نشیروان عطال باشور کردستان او نشانه هنده که ملت کرد همی دما یک دسته و یک دله و انشالله آینده که نزدیک برخبات که بردوام سیاست که حکیمانه جناب سروکی انشالله اف هر چهار پارچه دهنه لگدان و اف سنوره انشالله هدی نامینو که خوینا شهید زیروان و خوینا شهید نچیروان و شهید المهندی که دنیای خوین مده روبار خوین مده که انشالله هر چهار پارچه کردستان بکنه که مجی و که همه ملت دی جهانه مجی ولات خو هبید آزاد یا خو هبید بشین خبات خوب بکنین و خدمت ملت خوب بکنین باشه پیام مالبات آوا بله جبوی تبایا پیشمرگین کو ده سنگرین شردنه ده بروکن شردنه و برابانی ده برخا که کورسانی دادکن چیه؟ بله اما که مالبات الشهید دست خوشیل هم پیشمرگین کردستان به فرق و جدایی دست خوشیل کن و دستیوان ماچید کم که هل روزا هبونا پیشمرگی و تا افرو تخصیری نکرد یعنی هر جهه که بید نکل کوبانه نکل باشور هر پارچه که دیا کردستان بید که وکو جناب سروکی امر کردی هر کردکی سرانسری جانب پیوستی مبید و ام بشین هم آماده اینا خدمت آمان بکنین و برگیریه لبکنین و هزاران سلاف لسرگیان گش شهیدین کردستان ام بجنا خوب سروانات تمینین و رز و سلاف بو گش مالباتین شهیدا و دست گش پیشمرگین کردستان ما چیت کم کنو کل برو که جپین و تطاوه دقیقشید سنگرد خودانا و انشالله خودمان پارز تو سر بخید و داخاز کامل جی هایکو از داخاز الحکومت ما حریم کردستانت کم که بچاوه که مازن پراسته دله که مازن هر دم ناوه پیشمرگه تیتا گوتن و از سیوید کم کل دیوی ناوه بید خدمتا پیشمرگه بیتا کرن پاشی خدمتا مالباتایی بیتا کرن و خدمتا مالبات شهیدا بیتا کرن به فرق و جدا یعنی برنامه که تایبت یعنی کل پارلمان کردستان بیتا در کرن به جدی کار ثابت کردن بو پیشمرگین کردستان کو چونکو پیشمرگه سنبل اوروکل جهان دا بله گلک سپاس جبوی مام اکرم مزوری باب شهید زیروان کل استودیو لگل مبو هروها گلک سپاس جبوی عجل مزوری بله مام شهید زیروان کل گل مبو گلک سپاس جبوی نچیروان اکرم مزوری جی برای شهید زیروان کل استودیو لگل مبو هروها انزانم بله کاکجل اگر گوتنه که تهبه تکاره کرم بکه حالی ما نابیش بیر بکن براسی و از سپاسیکا گرم وش خلق روش آوای تواد کم و انجمن اجتماعی کردی و پارتی دموکراتی کردستان سوری و یکتی خندوان و جوان و پیشمرگی لشکر روش هل روژا شهید بونا زیروان حتی ایرو و گشاب بجدار بوین المراسم شهید زیروان ترباس شهید زیروان بیرانی ناوی و سردان مالاوی کری و مدویا سپاسیا کا گرم جی دزگه راگاندن و تلویزیون آرکه و روزنامه آرکه و رادیو آرکه که هر دم و ساله به جدی وردگرن و بتینن بیرانین از گلک سپاسیا و تواد کم اگر من یک جی هلابید و گلک سپاس با تجی کاکجل گلک سپاس گلک ممنون سپاس گلک سپاس
ماوەکە ئێرە 4 ساڵ لەسەر شەهیدبوونا پێشمەرگە نەچیروان عەتا سلێمانڕە دەرباز دەبن 21 مەهەچلەیە ساڵا 2015دا شەهید نەچیروان عەتا سلێمان لە گوندێ وانکێ دە شەڕێ لە دەژی ڕێخستنە داعشێدا شەهید بوو. شەهید نەچیروان ژێدا کوێ ساڵ 1992 خەلکێ گوندێ گرێ ڕەشیە بەسەر باژارێ دێرکێبەیە. نونەرێ ئەنەکەسە دا ئۆپۆزیسیۆنە سووریەدا دەبێژێ ئەنەکەسەش بەریە 7 ساڵان بە داخوازە ئاواکردنە هەرێمە ئارام دەبن چاودێریان ناودەوڵەتیدا لە کوردستانە سووریە کردبوو. نونەری ئەنەکەسێت ئۆپۆزیسیۆنە سووریەدا دەبێژە ئەنەکەسێش بەریە 7 ساڵان بە داخوازە ئاواکردنە هەرێمە ئارام دەبن چاودێریان ناودەوڵەتیدا لە کوردستانە سووریە کردبوو. حواس عەگید نونەرێ ئەنجومەنا نیشتیمانیە کوردی لە سووریە ئەنەکەسێ لە ئۆپۆزیسیۆنە سووریەدا لەسەر پرسا ئاواکردنە هەرێمە ئارام لە ڕۆژاوای کوردستانê و باکوورê Sûriyê دەهگوت ku ئەنەکەسێ ji sala 2012 ve piştî derbasbûna Cebhetil Nusra bo serêkaniyê daxwaza avakirina herêma aram dibin çavdêriya navdewletî de li Kurdistana Sûriyê kiribû. Li ser projeya Amerîkaya avakirina herêma aram Egîd got ku hetanha tiştek jê nezalale û dê bi çi awayî be ragihandina Tirkiye dibêje dê bi kurahiya 32 kilometran be 32 kilometr tevahiya Kurdistana Sûriyê li xwe nagire. Herwiha serbar kir berî çend rojan em cî girê wezîrê derve yê Amerîka û nûnerê Amerîkayê taybet re civiyan me ji wan re got ku em wek enekesê dibînin ku parastina Kurd û Kurdistana Sûriyê ne tenê rojhilatî Feratê ye ji ber ku rojavayê Feratê û Efrîn wek beşekî serekeş Kurdistanê ye jî. Divê di herêma aram de parastina Kurd û hemû pêkhateyên din yên netewî olî tê de bêgarantî kirin. Bi taybet kunha daxuyaniyên Amerîkiyan zelalin ku di demên pêş de Amerîka digot parastina hevpeymanên me yên şerê terorê dikin lê niha dibêjin parastina Kuran. Herwiha Egîd got ji bo avakirina herêma aram divê dibin çavdêriya Encumena Esayîşa Navdewletî de yan hevpeymana navdewletî ya li dijî Daişê de bi beşdariya hin welatên Erebî jî tê de hebe. Nûnerê enekesê di opozîsyona Sûriyê de Hewas Egîd amaja bûyekê kir hetanha tiştê diyar ji plana Amerîka ew e ku cudahiyekê di navbera Hesedê û YPG ji aliyekî û Tirkiye ji aliyekî din ve durust bike û nekûkiyan kêm bike û hêzeke xwecehî dibin çavdêriya navdewletî de parastina wê herêmê bike bi taybet ku hebûreke Fransayê û Brîtanyayê li wê herêmê heye divê Rûsya jî li ser erê bike heta niha tu tiştekî zelal li ser çawaniya wê deverê hîn jî tune ye. Li ser danûstandinên mesedê bi rejêma Sûriyê de Hewas Egîd got ku Kurd vê rejêmê baş nas dikin ku zulm û zor li ser hemû aslan jî li ser destê wê dîtine. Dema mesedê bi xwe ji rejêmê xwest Efrînê biparêze lê rejêmê ew yek nekir. Eger çi danûstandin bi rejêmê re bibe divê dibin çavdêriya navdewletî de be. Şandeke PD bi seroketiya serkirdeyekî PKK ji Rûsya destvala vegeriyan û tûmaran bi destê xwe bene anîn û tevî ku PD dev ji teveya dirûjmên xwe mîne federaliyet û otonomiya demokratîk û rêveberiya xweser berdabû. Daxwazên wan ji alî Rûsya bihatine redkirin. Piştî ragihandina serokê Amerîka Donald Trump ji vekşana hêzên wan li Sûriyê ji ber ku rêxistina Daeş bi dawî hatiye û êdî pêwîstî bi mana wan li Sûriyê nemaye peyedê nûnerên xwe şand ji bo Parîs û Qahîra û Tehran û Dîmeşq û Bexdadê bi mebesta dîtina xwediyekî ji hebûna xwe re li Sûriyê. Şandeke peyedê bi serokatiya serkirdeyekî PKK bi navê Sabrî Ok seredana Rûsya kiribû. û ji berî du rojan li gorî jêderên taybet bi malpera Bas News vegeriyana Kurdistana Sûriyê bê ku meremên xwe bi dest xwe vebîne ku çareyekî ji hebûna wan re li Rojhilatê Feratê were dîtin. Jêderê taybet yê Bas News eşkere kir ku şanda peyedê bi serokatiya serkirdeyê PKK Sabrî Ok roja çarşemba borî seredana bingeha hemîmîm ya leşkeriya Rûsî kiribû û paş re berê xwe dabû Rûsya û li Moskow paytexta Rûsya li gel berpirsina Rûsî civiya bûn û projeya xwe di derbarê mana wan di Rojhilatê Çemê Feratê de piştî vekşana Amerîka pêşkêş kiribûn. Li gorî jêderê taybet Sabrî Ok serkirdeyê PKK tevahiya projeyên peyedê û dirûjmên rêveberiya wan ji nexşeya proje û danûstandinên xwe derxistibûn. Ango dirûjma federaliyetê yan nemerkeziyetê yan rêveberiya xweser yan ûmeya demokratîk
هەموو لە پێش بەرپرسên Rûsî dabûn alîkî û tinê daxwaz kiribûn ku rejîma Esed hebûneke peyedê remzî li Rojhilatê Feratê bihêle û tu kêşeya peyedê bi rejîma Sûriyê re tune ye serbarî ku ew danpêdana fermî bi Komkara Erebî ya Sûrî dikin. Wî jê derî dazanîn ku peyedê soz ji berpirsên Rûsî re daye ku ew ê çekdarên xwe wekû baskek ji çekdarên taîfeya Elewî yên bi ser rejîma Esed ve li qelem bidin û her şerekî rejîma Esed bixwaze ew amade ne encam bidin û çi metirsiya li ser rejîma Esed were kirin ew ê li dijî metirsiyê rawestin. Serbarî nehiştina tevahiya partiyên Kurdî yên siyasî li Kurdistana Sûriyê û têkbirina her tevgerekî Kurdî li Sûriyê. Wî jê derî eşkere kir ku şanda peyedê razî bûye ku careke din li rêkeftinên xwe yên parastina bîrên petrolê li gel rejîma Esed vegere beramber birek pere. Tevî ku şanda peyedê saziş ang û tenazulatên mezin kirine li pêş berpirsên Rûsî lêbelê aliyên Rûsî ji wan re gotine ku ew nikarin wan biparêzin beramber gefên Tirkiyê û rejîma Esed jî ne amade ye li ser xatira wan şerê Tirkiyê bike. Berpirsên Rûsî ji wan re gotiye an hûnê çekdarên xwe hel bikin yan hûnê rûbirûbûna Tirkiyê bikin. Li gorî jê derê Bas News tinê sê bijarde li pêşiya peyedê mane. Yan ew ê çekdarên xwe tevlî çekdarên rejîma Esed bikin yan ew ê ji deverên Kurdî derkevin û berev dêre Zûrê herin yan ew neçarin ji Sûriyê vekşin û li Şingalê bi cih bibin ta ku serêşiyê ji Herêma Kurdistanê re durust bikin. لە کوردستانە سووریە هێزن ئەمریکا ئامادەکاریان ڤەکشانە دەکەن و دەهەمان دەمێدا چکدارن قاسەدێژی پەرچەک و تەقامانی دکەن. Li Sûriyê bi taybetî li Rojhilatê Çemê Feratê di nav de deverên Kurdistanî welatê Amerîka di amadekariyên vekşana hêzên xwe de berdewam e. Di hevdemê zêdekirina çekdarên Sûriya Demokratîk ku bêhtiriya wan bi ser peyedê vene bi çek û teqemeniyan. Rewangeha Sûriya Mafê Mirovan li ser zarê jêderekî xwecihî bilav kiriye ku hêzên Amerîkî yên ku li Sûriyê ne di amadekariyên vekşanê ji Sûriyê berdewamin berûva jî daxuyanî û helwestên Amerîkî di derbarê dirêjkirina dema mana hêzên Amerîkî li Sûriyê. Wî jê derî serbar kir ku Amerîka niha li Sûriyê çek û teqemeniyan radestî Qesedê dike ku Qesedê dixapîne ku ew bi tena xwe dikare rûbirûbûna artêşa Tirkiyê bike eger operasyona xwe li Rojhilatê Çemê Feratê bicih kir. Li gorî rewangeha Sûriya Mafê Mirovan ku planeke herêmî navdewletî heye li ser Rojhilatê Çemê Feratê ku dixwazin Qesedê û welatiyên sivîl û rêveberiyên sivîl li Rojhilatê Feratê di nav de deverên Kurdistanî rûbirûbûna operasyona Tirkî bikin di paşa rojê de. Di dema borî de sînatorê Komariyê Amerîkî Lindsey Graham li Enqerayê paytexta Tirkiye ragihandibû ku serokê desteya erkanê Amerîkiyê hevbeş Joseph Dunford gihiştiye çareyekî li gel artêşa Tirkiyê ta ku çekdarên bi ser peyedê ve dûrî sînorê Tirkiye bikin. Ji derê rewangeha Sûrî eşkere kir ku Amerîka û Tirkiya berdewamin dê dareştina nexşeya rêvebirina Rojhilatê Çemê Feratê de ji ber wê yekê tanha dema vekşana hêzên xwe eşkere nekiriye. شاندە بەرێ ئەمریکا ji بۆی شەڕێ داعشê برێت ماگۆرک ڕاگەهاند و تو پلانên welatê wî ji بۆی pêşeroja Sûriyê piştî vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê nînin. Şandeyê Amerîkayê kevin ji bo şerê Daişê ragihandê got welatî wî tu planên wan ji bo pêşeroja Sûriyê piştî vekşandina hêzên Amerîkî ji Sûriyê nîne. Şandeyê Amerîka ji bo şerê Daişê birêt Magork ji tora CBS ya Amerîkî re diyar kir got piştî biryara serokê Amerîkî Donald Trump bi vekşandina hêzên xwe yên leşkerî ji Sûriyê tu planên Amerîka ji bo pêşeroja Sûriyê nîne û eşkere kir got ev yek metirsiyê li ser hêzên Amerîkî yên ku li Sûriyê ne bêhtir dike. Magork her wiha tekez kir got Trump bi eşkere got pêwîst e em ji Sûriyê derkevin. Wate pêwîst e vekşandineke aram were kirin lê di dema niha de me tu planên amadekirî ji bo vekşandinê nîne got ev yek bandora wê li ser leşkerên me heye. Her wiha metirsiyê li ser wan jî li Sûriyê bêhtir dike û bêguman were bide çekdarên Daişê got careke din vegerin.
درباره بجهکردنا ارتشا ترکیه لجه ارتشا امریکی لسوریه ماکگورک گوت اف یک نایجی بجیکرن جبر زحمت بونا کشاندنا هزن امریکی ج سوریه و دهمان دمه ده هفپیمانی کی دن دشار داعش ده لجه ته وره بجهکرن و تکسکر گوف پلان تجاران نایجی بجیکرن آخفتنن ماکگورگ تین پشتی تاقینا گل من بج بریا چند روزان هاتا رودان گود انجام ده هجمارک لشکرن امریکی هاتن کشتن و هجمارک دنجی بریندار کتن لعنابا كامبين در بدرن افرين لدر دور حلبة چكدارن پیده کچا بناوی روشین عبدالقادر احمد جنابا كامبين رواندو تانهاتو اگاهی و زانیاری لسروی تونانا چکدارین پیده دناوا کامپین در بدرین عفرینه لدردورا حلبه کچک 16 سالی رواند و برف جهک ندیار و بر و تانها چارا نویساوی ندیاره. لگو رخصنا مافی مروفان لعفرینه راگهاندیه کو چکدارین پیده دناوا کامپین در بدرین عفرینه لدردورا حلبه کچا 16 سالی یا بناوی روجین عبدالقادر 12 ماه 40 سال 2019 رواند و برف جهک ندیار و بر. همان رخصتنه دازانین که هفدم مالباتا روجین بدایکا خواه و نخوشیا ویفا مجول بون بطایبت پشتی تیکچون روشا دایکا وان برای روجین هولدا دایکا خواه جبو حلبه و گویزه. دوی دمه ده چکدارین پیده پاوانکاری بوی دمه کر و دمجمیر یکو نیوی شوه کچا بناوی روجین احمد عبدالقادر رواند. روجین عبدالقادر کچا 16 سالی خلکا گنده عشونی یه نافچای راجویه. اجدما رواندنه تانها تو آگاهی و زانیاری لسروی توننه. چیروکاوی یک جسادان چیروک کودناوا کامپین دربدران و لحرمین دبن دست پیده ده چه دبن. لجبر تاریک و قرکرنک جه آلاوین راگهاندنه بن پیکرین مروفیل ناوا کامپین در دورا حلبه که به شهبایتین ناسکرن ناین اشکره کرن. لیلگور نهینین کجور درد کفن که بسادان جوانین کرد جبو لشکریا نشار یا رژیم اسد هاتنه برن. و دوار تندرسی ده خمساریک و نگهدانک لوانداران هیا. پیده پشتی شهر عفرین 5 کامپ جه دربدرین عفرین را دروست کرن. و تانها سیاست وان لسری وانده دمشینه و ناهیلا خلق وگرن سر مال و ملکین خواه و یان هری کم ریج بو چونا تاخین کردی لحلبه وکن و جبرویه که کرد روشک خراب ده دورز زفستان و هاوین ده دجین و تو کس چاره نویسا وان در بدران نزانه. وزیر برابانی فرانسه دبشه که امریکا گرینگیه ده پاراستنا کردان لسوریه و کرد گرینگ ترین هفپیمانی نادولتی لدجی داعشینا. فلورانس بارلی وزیر برابانی فرانسه را گهاند که پرسا پاراستنا کردان لسوریه جالی امریکا و برچاو هاتیه گرتنو ده شرع دجی داعش ده کرد باشترین هفپیمان نجبوی هفپیمانی نادولتی لدجی داعش جدما کو امریکا بریاره بخشنه هزن خوش سوریه ده و روزانه شروع نوج با پاش روزاوی کردستان تینه کرن. سروک ترکیه لگل هفشان خوی امریکی بحث روشا باجار من بجه کرو به تایبتی پشتی تقین کوهات رودان و ترکیه آماده خوش بوی پاراستنا اولهی لمن بجه دیار کرد. سروک ترکیه لگل هفشان خوی امریکی بحثا روشا سوریه بگشتی و یا من بجه به تایبتی کرن. گوته ده ترکیه آماده باشی خوش بو پاراستنا اولهی لمن بجه دیار کرد. اجانسا آنادول یا ترکی اشکره کرد گو سروک ترکیه رجب طایب اردوغان ده پیوندیه که تلفونی ده لگل سروک امریکی دونالد ترامپ آمده باشیا ولاتی خواه جبو پاراستنا اولهیه لباجار من بجه دیار کرد بیکو دم بوالاهی وره در باز کرن. اجانسا نافبوری هروها دیار کرد گو سروک ترکیه جی ترامپ را تکس کرد گو ترکیه رینا ده پککیه و باسکه وی لشکری لسوریه پیاده و یپگه گون آرامیه لباکور سوریه پیدا بکن. اردوغان هروها دیار کرد بو گو ایشا تروری یا کل من بجه رودا بریا دروجان ارمان جاوی گوهرتنا بریارا سروک امریکا بوکشاندنا هیزن خواج سوریه بو. دبشکی دندج پیوندی تلفنی هر دو سروکن امریکی و ترکی بحثا گرینگی اج ناورنا ریخستنا داعش لسوریه گرن. هر وها به دست خستنا تدابیرن پیویست جبور گرتن لفگرا وان جاره کدن. دهمان پیوندیه ده بحثا دورا آرام لباکور سوریه هاتا کرنه. گوتک زیل سرگرنگی بلس کرنا پیوندیان دناورا سروک ارکانن هر دو ولاتان جبو آوا کرنا دورک آرام لسر سینور سوریه به ترکیه را. او یک اته پشتی گو بریا چند روزان تقینه که لباجار من بجرودا گود انجام ده هجماره که لشکرین امریکی هاتن کشتن و بریندار بون. باجار من بج جی سال 2015 دوتانه ها دبن دسته چکدارن پیده ده
پشتی گوبسادان جوانین کرد دبر وی باجاری دکرن قربانی لی ترکیه بردوام دگفن خود لسر باجار منبج به آرمانجا کنترل کرناوی. بله تماشاوان نجا جبوی گوتوبیجا که بهتر لسر لبو تفگرن پیده ده دم داویدن نهاده ریاسکای باش روکاری سیاسی منال حسکول گلمنا کاک منال دم باش ابلبو تفگرن پیدن آوارتا کتین انجام دان ده دم داویده چواته که دن رول هر ولاته هر هزکی کو و وقاندی بکیان وقاندی نکه رول دکن و پروژه خوا لسروان پیشکش دکن بگومان تبع اولاتن کو رول کرنا روسیا مصر هر ولاته کدن هر جالی رجمع اسد وشی تبع پروژه وان هاتنا رد کرن تبع حمو تنازلاتن کو کرنا صدم جشیا رزو سلاف جبوی تماشاوانو گلک سپاس دماغو ناپلیون کتا نمسا دا یک جوان بیجن کسی گو آریکاری پیرا کردابتا کی نمساوی بو ناپلیون دماغو بسر کت و برپی هات سلاف ندای دا گو جبر تخیانت ولاتی خورا کر از نکارم دستی خو بدمتا جبر ویواتا چه کسی گو بی پروژه بی و خیانت تحقیقنتا و گره خودا بکی ای پروژه ویناجی که تموت و بداویجی که زلال و خیار و دیار ببی دەستپێکا شەڕی سووریا حتا وەکە ئیرۆ وەختێک ئەم لێ بەیزێنن مە پر جاراتانی تەزمان دەوێت پرۆژەکە نەتەوی کوردینی سافی هەبێ لێ ئەو پرۆژە قەندیل هات برێکێ دەستێ خۆ لەسەر دادەڤەرێ دانی و سەڵاتداریەک پێکانی ئەو سەڵاتداری دفەرمی دەکتک کەسی ئەو قبول نەکردبوو و گوتنا داوی گۆبەری درۆژە دەماگ ڕۆبرت فۆرت سەفیرێ بەرێ ئەمریکا لە سووریێ بەهشکەرە دەبێژێت بێبەرە کورد نەبێژن مە خیانەت واکردێ ژمەر مەتە پەیمانێ ما بوارەتە نەبوون شەرێ داعشی ئەو بگوت نەقەبامە وا بەرژەوەندیەمە هەردوو ڕەخابوو یانی بەرژەوەندیە وا سەڵاتداریە دەبوون بەرژەوەندیەمە دشەرێ داعش دەبوون جبر في إيرو تدميزين بيدي روجي داويدا بيشتي جو أمريكا جوارا جوت أو سرك هر سي كسي وانا وقت تيرور دان خياكر سيجنالك داوا جو كاربن تخوفا جرن كاربن دستي قنديل جدواري ببرنو كاربن بما بروجانا توي كردي مخابن نکاری بوجه صافی بکه پیاده نکاری بخوش پروژه قندیل درخه جبر ویج ایرو به پروژه مایا و بر همون کسی باز داده مخابن و کسک جی که ایدی واقع باشا ما مستا منال پرسک دورده افتن ازلتن یک جاری و کرنا هر پروژه و کتابتی به پیاده و به تنازل جه کریه چوا تجربه تکرن افتن ازلتی های مزن کو کرنا بێگو بار وەختێ گو ئیرۆ 11 خاڵێ وات مەیزێنێ ئەوەیە گۆ پێشکەشی ڕووساکردنە و ڕێجیمێکردنە وەختێت لێت بەیزێنێت باوەریە بدە هەکە کەسێکیش جەبها ئەو جەبهە تەقەدمیە سووریە یا حزبێ بەعس ئەف خاڵە نویسان بە ئێنە بێ خۆشبوونێ نویساندبانە سووریاکە یەک ئالەکە یەک جێشێکی یەک بەشار ئەسە سەرۆکێ شەرعی تەمسیلا سووریە مرکزی بەس ما قبول بکن و مەخفەرە تەسلیمە بکن ئەم هەنا ئەفتێتە وێ معنێ دماغو بر بداویتین دماغو بر به پروژه وای سیاسی افلاس کید ناو ملت کردا لویدر قندیل زانه دسته و جندوره مدرکوی قندیل پوچ به پروژه و نامینی وقت پارچه دیتر که دچاوا پوچ می پروژه نتوی کردی تنبو ال رخی مجنزیک جملت را ایت خویا کرن ای زانب گو قندیل بس گورستان زیده کرن کاری دیتر که جواره نکریا قندیل حتی جیبش بوی خاطر سالادار منی حميت شتي بريجيم قبول كي بس باوراك ريجيم وقبول بك جبر ريجيم كي نه حتى بوي درجه غشيمه ريخستنا كي قبول بك او ريخستن دوروبر وقبول لكن تشجع الي كي تركيا بتشجع الي دي اوروبا وامريكا بي بله باشا ما مستمنال اگر هاتو پروژه پیدا بیک جاری هاتیا رد کردن و که تداخل کردن کو نزدیک بوا براب دایبونه و بچه ورده پرسیار هوا چارنوی ساوی و چبه و کیجا عالی بگره جبر روسیا و بخوجی دیسیب جرد دابونه پیشیا پیدا یک جوانا که تبلی رژیم اسد به بشک جا رژیم اسد بیانجی خوا بیک جاری حل بکو که دبیجن یانجی براب شنگاله و بچه جهر سه سیناریوان بهتر کیجا نزدیک لسر عرضه از وقت ایسانه که کرد وقتی گو از بخوازم حتی ویدا ویجی که ام د سیاست د دجمنایتی البرچاب نادینه هاگر پیاده بکار بی خوش قندیل بخوت بکی و دسته قندیل جنابا خوت کی و وگر پروژه کردی و مالا کردی و قبول بکی شاشتی و که ماسی خل برچاب دینه دیسه جی که اداری جیر وکری بن بس بشرط و مرجع کردایتی نفس صلات داری و داری زوره لی هکر و شرطا از دورد بینم کار بی قبول بکی ریل پیشیاوی نا نامینی ریل پیشیاوی افلاسا
جبر ای نکار بیل پروژه امریکی و شری ترکا دو مشلو دواره مده در کویج عالیه کیوا دو این دناواری جیبه دو وقتی بکویه دیانی ای بی وکه هزه دفاع الوطنی وکه واقعس هزه سوریا ای بول سر رژیم گریداینا پروژه سیا دماغو بکویش نگانه دو افنایا گو از دبینم احتمال تیدا پیدا دبیش بر ایران کاری و آریکاریه پیر کش بوی سر ایشه که جاره کدیش باشور درخه لی باشور ایرود قوته که باش دید سیاست که باش دید به روشه که باش درش دمه چوی دیا وما هفتیا چوی دم دید بچاوا ج وزیر فرانسی ج وزیر ایرانی ج يعني حمي كسي برب هوليري بازدا وبرداريه هولير جاره كدي تركي خصش بر سياسه الهولير جاره سرد باشا ما مستمنال بحثا افاقنا نافچه كارام ل نافچه كردستاني روجاوي كردستاني تي كرين نلنتا او نافچه ارام حتى چرا ديك ود برجانديا دوزا كردي دبيو بيوستا رنگ وير ببريه چا وبدا كو خدمت دوزي بكي دفي در قربان دفي ام باش بزانه بندما شر بدجمنه داکر کر در باس بویا یعنی نموناوی کردستان داکر بو که دشری گو کرن دجبرگو سیاست دانینا آلی کی شر کن تشک سر نخستن اف دورا آرامی گو ایرو تیتا بحث کرن از دبینم باشترین پروژه جبوی ملت کرد به پیش دا دما ملت کرد دناوا وی پروژه دبی و پیش به امبیجن سرکشک سیاسی جالی انا کسی ویانج تفکرک سیاسی کردی دا دناف دبی براستی جی که اوی کار به دوزا ملت کرد وکا خطا سبو شش بیچاوا دو کردستان باشور دا هاتا پیک آنین لرخی مجی که وقتی گوتیش تکوری ایتا پیک آنین باشا ما مستمنال پرسک دورده هیا وقت داکو یا کرن کو بدایبونا پیده نزیک بوتو آلیه کو قبول ناکیم کارن بیجن دورده چش انا کسیت خواستن ددما نهاده داکو ارگو دیک پروژه و چاو بید پیش روش داکو بتد بکار به مافین کردان ده روجاوای کردستان ده انگو سوریانو ده دستبر بکی دوید پیره ده پرس گلک زلال و خیاییه یعنی ایرو انا کسی روجاکو کارو خباتا خو کریه خباتا و دواره دیپلوماسی ده بود دواره دیپلوماسی ده امکارن بیجن حتی لسر عرده ما مستمنال لسر عرده لسر عردك دفيت كليه وبا هيزيغو اويغو امبين تيجبرغو اف امبيجن اف دفرا انا دما بيتا افاكرن اي بحاجتي لشكرك بيغو بيتا چارسر بكي اب لشكرانا دفي هكر هات وقوات عربي بنش سعودي بيش امارات بيش دربه ياجي قواتنا فرنسي امريكي وكمراقبين دولين وقت بيش دويد دبي دفي بيشمرغي روج دوره كواي پر بقوتها بي ودفي انا كسي كاربي فينا دواري سياسي دلسرفا دولتا فرد بكيش برغو بيشمرغا وك قوتك تكاري بيج الشرعية كوي قانوني سياسي أخلاقي هيا كاري دغري بباريزي للشكركي أمبيجن وكي جروبي تشتنا نا بيشمرغي روش بيشمرغا لشكركي جهة فرميتي جهة ريزو حرمتي بدستي زانا هاتيا پروردكرن وهوي كار بدغري باريزي دفي أنا كسي دفينا دا پر لسر بسكني ودفي فينا بدي تقبول كرن كبيشمرغي روش ابن جهة رحتية الجنبدتي كرد باشا قالك سباس جوا شرفكار سياسي منع الحسكوك ودري سكايب لقال من بو بلا تماشوان ايجابي يمكنشنا داوي ابولتاني بريب داوي هات نجي دوباره سرنوشا حواس عقيد نونري انا كسادا اوبوزيسيون سوريا دبجيج بريا حافظ صالان و انا كسادا خوازا بكرنا هريما ارام دبن شاف دريا ناف دولتي دا لكردستان سوريا كربو لكردستان سوريا هزن امريكي اماده كاريان جبوي بكشان دكنو تركيا دبجي او اماده او لهيا بجار من بجي بباريزي دیکم سال روزا کارساتا عفرین دا پیدا کچک 16 سالی جکمپین حلب رواندو حتی وکن هاتو زانیاری لسر چارن ویساوی کچنه هات نزانین فرنسا دبیجه امریکا جه گرینگیا کردان لسوریه تیگ هشتی و مگورک دبیجه تو پلانن امریکا جوی قناغا پشتی وکشانه هیزن امریکی جه سوریه نینن هر شاد و بختور بن